Dobar dan i dobrodošli na nastavak priče o dijabetesu. Na samom početku citirat ću jednog lekara koji je rekao da postoji više od 10.000 vrsta bolesti, a samo jedna vrsta zdravlja. Umesto da se bavimo lečenjem bolesti, mnogo je jednostavnije da se pozabavimo očuvanjem zdravlja. Zato ću vam danas govoriti o važnosti fizičke aktivnosti, kako za dijabetičare, tako i za zdrave ljude koji su u riziku i žele da spreče nastanak šećerne bolesti. Ako ste slušali moj prethodni video, čuli ste da je insulin potreban za transport šećera u ćelije perifernih tkiva. Ako nema dovoljno insulina ili postoji manjak receptora za njihovo vezivanje, što je slučaj u insulinskoj rezistenciji, onda raste nivo šećera u krvi, a ćelije gladuju. Pritom, visok šećer oštećuje male krvne sudove, što dovodi do raznih posljedica. Zato je važno da se šećer održava u granicama normale. A kako to možemo prirodno i bez lekova da smanjimo nivo šećera u krvi? Ovdje dolazimo do fizičke aktivnosti i njenog enormnog značaja za osobe koje pate od dijabetesa. Mišići u toku fizičke aktivnosti preuzimaju šećer bez pomoći insulina. Insulin se štedi, funkcija pankreasa se čuva, a šećer se održava u granicama normale. Nije li upravo to naš cilj? Ipak moram naglasiti da se savjetuje aerobna aktivnost kao što su šetnja, trčanje, kardiovežbe, ples, vožnja bicikla, plivanje i sl., a da anaerobne aktivnosti koje zahtevaju dugotrajno zauzimanje istog položaja mišića, poput dizanja tegova, nikako nisu preporučljive. Ako niste sigurni koliko možete biti aktivni, za početak neka cilj bude pola sata šetnje svakog dana, a zatim tu aktivnost produžavajte do granica svojih mogućnosti. Kada je u pitanju prirodna regulacija šećera, ne smemo zaobići ni ogromnu važnost cinka u ishrani. Za one koji su gledali jedan od mojih prethodnih klipova na temu cinka, nije novina da cink stvara rezerve insulina, pojačava njegovo dejstvo i čak sprečava njegovu razgradnju, pa je njegovo dejstvo produženo. Također i hrom je sposoban da pojača efekte insulina. Magnezijum je često nizak kod dijabetičara, a smatra se da sprečava da dođe do komplikacija poput slabljenja vida izazvanog nekontrolisanim dijabetesom. Ako ste dijabetičar, trebalo bi uzimati i dovoljno kalcijuma, jer on sprečava smanjenje nivoa vitamina B12, do kojeg često dolazi ako koristite preparate metformina, a manjak vitamina B12 je uzrok jedne vrste anemije. Kada postoji insulinska rezistencija, odnosno kada ima dovoljno insulina, ali nema dovoljno prijemnika za njegovo vezivanje na ćelijama, vanadijum je mineral koji može povećati osjetljivost na insulin. On je metal i takozvani mikroelement, jer se u organizmu nalazi prirodno u vrlo malim količinama, ali i mala nadoknada može korigovati vrednosti glikemije u šećernoj bolesti. Sve ove minerale možete unositi putem hrane, tako da obroci budu raznovrsni, a namirnice koje ih najviše sadrže možete pronaći jednostavno pretragom na internetu. Jedna korisna navika koja može olakšati održavanje nivoa šećera jeste i upotreba vlakana za vreme kaloričnih obroka. Prosto svaki put kada morate jesti neku prženu i masnu hranu ili testo, neka u isto vrijeme na stolu bude servirana, na primjer, zelena salata, čičoka, celer, šargarepa, paprika ili kora krastavca. U opisu ispod ovog videa, klikom ovdje, možete vidjeti link do tabele u kojoj ćete pronaći namirnice koje su najbogatije vlaknima i tako dobiti ideju za organizaciju svojih obroka. Dijetna vlakna su sastavni deo biljaka koji se ne razgrađuje u tankom crevu, pa ometaju preuzimanje holesterola i šećera iz creva u krv. Tako da ne samo da će pomoći u regulaciji šećera, već i masnoće i smatraju se stubom zdrave ishrane. Dakle, uvedite u svoju svakodnevicu neku fizičku aktivnost. Za početak krenite malim koracima, a zatim produžavajte i intenzivirajte svoje treninge. Uvedite ove minerale koje sam spomenula u ishranu, bilo putem hrane, bilo putem suplemenata, u zavisnosti od toga šta vam je prikladnije. I na kraju koristite što više vlakana u ishrani i na taj način ćete
mnogo bolje regulisati nivo šećera u krvi. Hvala vam na pažnji. Pišite mi u komentarima na koji način vi prirodno regulišete svoj šećer i da li uspevate da ga održite u granicama normale. Zapratite me ukoliko me već ne pratite i kliknite na zvonce kako bi vam stizala obaveštenja kada izbacim novi video. Vidimo se uskoro sa novim videom. Ćao!